Krune su već prepoznatljive po utakmicama sa humanitarnim karakterom. U nedelju će se igrati za našu sugrađanku Irenu Paunović, a u mislima će igrači biti i sa nedavno tragično preminulim saigračem Lukom Varevcem. Pozivam sve Kraljevčane i okolinu, ako mogu da dođu, a bilo bi potrebno, u nedelju u 14 časova na atletski stadion. Igramo za Irenu Paunović i za našeg stradalog brata Luku Varevca, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Hvala u ime Irene klubu Kraljevske Krune što su me pozvali. Ja sam ispred tima za prikupljanje humanitarne pomoći za Irenu Paunović. Njeno opšte stanje je loše, ona se nalazi trenutno u Kliničkom centru Srbije na još dodatnim ispitivanjima koje su potrebne za početak transplantacije. 120.000 evra je prikupljeno, uplaćeno na račun AHH klinike, samim tim je ona već na listi čekanja. Propratni troškovi za lečenje Irene Paunović, to je troškovi koji će proizići posle transplantacije, su u visini 50.000 evra. Jednostavno, apelujem pored Kraljevskih Kruna na sve ostale i na firme, na kreativne ljude, na dobronamerne ljude da pomognu Ireni. Meč juniorske lige Srbije između Kraljevskih Kruna i Divljih veprova prilika je da kraljevački tim ponovi uspeh iz Kragujevca i tako obezbedi plasman u polufinale ovog takmičenja. Pobeda u Kragujevcu najbolje da možemo to da ostvarimo i ovde, pogotovo što imamo ovakav povod, odnosno humanitarnu akciju. Nadam se da će doći veliki broj ljudi na tribine da nas podrži, što zbog nas, a prevashodno zbog Irene i zbog te humanitarne akcije koja nam predstoji u nedelju. Meč počinje u nedelju u 14 časova, bit će odigran na atletskom stadionu, a s obzirom na humanitarni karakter očekuje se veliki broj gledalaca.